أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله ولا يقطع من وصله ولا يخذل من نصره أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Chers compatriotes, vous êtes tous au courant de la situation aux Comores. Après avoir dénoncé des assassinats, des crimes commis sur nos frères, nos oncles, nos parents, nos sœurs, par l'armée qui était censée de nous protéger, ils ont décidé de me liquider partout où je me trouve. Tout le monde est au courant de la situation aux Comores, dont la population souffre de la famine, de l'ignorance. Il n'y a pas des écoles, pas d'électricité, pas de l'eau potable, pas des infrastructures, pas des routes, rien du tout. Pourquoi? Puisque les dirigeants, les armées, les juges sont tous corrompus. Et au lieu de protéger la population, ils sont en train de les écraser. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de défendre la population. Et je sais très bien que je ne suis rien par rapport à cette population qui souffre. Chaque naufrage, il y a des Comoriens. Nous avons rempli les hôpitaux des pays qui entourent l'océan Indien. Nos enfants meurent dans les océans, en Tunisie, en Grèce, en Turquie, Mayotte. Pourquoi? Puisqu'il n'y a rien du tout dans notre pays à cause de ce criminel, ce dictateur, ce mafieux, Azali Assoumani, avec ses bandits qui l'ont entouré, notamment le chef d'état-major, le commandant de la gendarmerie et d'autres criminels. Ça fait 5 ans que je réclame gage d'or d'une maman qui a confié une banque à une banque, s'appelait Mek Moroni, et depuis, ça fait 5 ans, personne ne lui répond. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de la justice. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai eu cette opportunité, vu que je ne pourrai jamais, ou je ne peux jamais aller aux Comores, quand je trouve l'occasion, je ne dois pas le rater. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, encore une fois, j'ai décidé de montrer qui nous gouverne, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pour savoir que l'avenir de notre pays est en danger, puisque ceux qui sont censés de nous protéger, c'est eux qui détruisent, qui tuent, qui volent et qui détournent. حضرات السادة الكل يعلم ما يجري في جزر القمر منذ أن رجع هذا المنقلب هذا السفاح وهذا الدكتاتور عثمان غزالي الذي دمر جزر القمر. إنه وإسرته وجيشه لم يفعل سوى القتل والسرق والتشرد والنهب. فشعب القمر تعاني من الفقر والجوع والجهل. من زار جزر القمر يعلم أن ليس هناك لا مياه لا تعليم لا محكمة لا صحة. ليست هناك أي مجال تتقدم كما كان يتمنى الشعب القمر. والجيش المفروض يحمي الشعب الضعفاء الشريعة القوانين، هو الذي يقف بجانب هذا الظالم لكي يقتل ويعذب ويشرد الشعب.
فأنا كمواطن ضعيف أعيش في فرنسا قررت أن أقول لماذا تقتلون إخواننا وتعذبونهم وتسرقون وتنهبون أموالهم. فقرروا أن يقتلوني أو أن يقتلوني، فلن أقف هذا لأن عثمان غزالي ليس هناك للتقدم أو تطور جزر القمر، لكنه موجود لكي يقتل ويسرق ويظلم الشعب. فالله سبحانه وتعالى بدأ يستجيب دعاءنا لأن أسرته بدأت تدمر بالأمراض والمشاكل الأسروية. فنفسي رجوت وأرجو أي حاكم يتعاون مع هذا الفاجر، هذا القاتل، هذا الظالم وحكومته. وأنتم تعلمون تماما ليس رئيسا منتخب. Vous savez très bien qu'il n'est pas élu démocratiquement. Mais il est là par des armes. إنه موجود بالقوة وبالأسلحة. تعلمون كم عدد من قتلوا بالأسلحة، من قتلوا بالسم، من قتلوا بالتعذيب. Vous savez très bien combien sont tués par des armes directement, par des empoisonnements, par des tortures. Et vous voulez que je m'étire؟ تريدون أن ألا أتكلم؟ فاليوم نستمع بعض رسالات الصوتية، تسريبات لهذا الجيش المجرم القاتل الفاجر الظالم السارق. ونقول أيضا حسبنا الله ونعم الوكيل. Vous allez écouter des vocaux de ces criminels de l'armée, de ces voyous, de ces mafieux qui ont décidé de me liquider. Mais j'attends la justice française. Si elle va être corrompue, elle sait très bien qu'on est là pour la bonne cause, puisqu'ils ont tué nos frères, ils ont volé, ils ont détourné. Et normalement, dès qu'ils mettent leurs pieds ici, ils devraient être arrêtés, puisqu'ils ont commis des crimes contre l'humanité et transmis à la Haye, Cour pénale internationale, CPI. Fa hasbunallah ni'mal wakil. Kwezi watukufu mafundi wangu wa baba hangu wa tata hangu wa nasho hangu. Ekata ambaye ezichiria rumanti hangu ngamjohufa. Ekanjaza ambaye ngamjohufa. Shati tsawa nike haruma izo mnyezi mgu ya hamba. Ambe kewa na ndongo wambizi ziye hanvu au zambe au zihutambishi. Bahe namna njiona ngami wauziziya hanvu hauni zambe shanti kiasi ya ukandamba ngezintambisha orohoni. Watukufu ngasi na mahamitanu nga mnishia au haina usiku no shemeza dhahabu ya hiba inji kabisa. Dhahabu yo ikabulazimu ike. Wafanywa mahakama majuji nga mjohu ishia wajovumbula abantu uwizine corruption. Ikaubidi keri uliliwa bora uliliwa na nyasi wa hafa randi 2018 ata lelo kabajafanya mahakama. Owawaua da wanu majeshi wanu mjoka wishia ize vokaliza hao. Wadubo mijini hatu, waono ima vayu yano mijini hatu, na haina mndu mrahitwa, na haina mndu mwiti, na makatili wayarenge, wadungo viyapu waendayo wandu hifano funga wandu. Wanawashe watu lolo, ya kaubidi wa protege wa walona mahakume na mai. Wande waodo wapulwa waje, ili wa siseda. Amungi yabo mimi fahari. Gamregweze aya Mwenyezi Mungu ya hamba ukala yastawi alqa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari wal mujahidina fi sabilillah. Tinaujwa ukasawa na wajuha wapusheu eka Mwenyezi Mungu hatawa weyamba fallala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatawa wa wanao shejihadira hanu wakanteke kwa tizirewe. Harudi hamba la khaira fi kathirin. Wenchi watu haruma khairi wa haruma shari. Min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Faman yaf'alu dhalika ibtigha'a mardati Allahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ujofanya hizo Mwenyezi Mungu basi emruo na juwe ya ukangujoliwa ziliwa zihu. Usiku wa leo baada na mbeza hii video
tiono wanadamu wenji wato decide wanikaze ndao shawa uti waranti za Mwenyezi Mungu yauka owandu wao wauti wandu wekayao mi wajua ngenje ni wapare mengoni mwao hari wandu waparao actualité de Comores hari wandu waba actualité de Comores wambe hariti watahani fanye video damina shahari ngwa haraba mi ufanya video za zile razine ze video zangu mi utia kaswida mi urejeze ketu jokanga wandu muhimu wako video zishie haba sawa lona banafasi raho moje ujarengwa bili bona wandu wako intervene ndaru bona masuala na majawabu nne eketi timizi mi utia kaswida wanajibu o wandu wako utamani abo ujoka na telefoni na krede kan wandu yadunga ngujudunga ikika tutaka na udunga almwadinga mina nijuao ze nti banu ya ukani hunde mapesa nti banu ya ukani hunde mapesa izo Mwenyezi Mungu gujuo amtorongo izo njinga lapiziwa ngabajoka ndu wailu araru ambie Mwenyezi Mungu gujo uhifadhi ngasinda wengi bakaratambi hao basi abange mwanadamu watata zele dina umabenda bwena mnaini ili uhunde wandu wasawa dote Mwenyezi Mungu do uona mtujua wewe tijo para wewe mtu hindi ata habari za Komoro ndungo uteze video zangu wallahi tujua wala ndobi wallahi keni jua wala bilansi ina mtataye mshanje madina mshanje mafoto ya hanyu mwambeze ndabo mwanzo mwambeze Muhammad Jaluti shamime mahala na kazabanu owandu ni wanona wangu wazijua wajua we namna ni waundhi yo jaboka wajipanga ino sikajuni parisa wantowero shabane keti toleroho iyonge juheziwa ekenge ndo yabe wa mroni au mbeboni shayintila kana naba komo ho izo ndizo nakanza mwambie ni ukana embayaza lipulwa oiboko owamtuje pia wani kwazi hazi kwa zali yaronezi badi yeye baada inufidia ijai kanti ngejambe faharinga wenado faharinga minado namfanyejo owandochi namfanyeja president ya tuparolawa hata usikwa lelo ikabo ngondo wapulwa joambe ngwambonogo o asaya uhamba tribune de Comores hari faharingo de arretelo wallahi kena jo parisage jim farataban ajona haye mafoto nezo ngona juzibali ando mahakama oko midolo ne mafoto ya wandu ulo wa hafa nezo pia midolo niso uka auti denonce tawa ngwanzo wapange nabo na nyide mawabuli ya wachao panu mtu arete na banuka bosharia shaule menguni wandu amada wanibidi warete ina mala ujupari yani emani free afanya kwa fikiro hindi abonge abo mimi ngamlindo ezararunga mina wandu bo majamfi ngamina wandu ikoni na misamulo ngoje jwa ufanye izo tukanza ekongo fikiri ntina wandu ngefanye izo mtukanza njemone namfanye izo mtukanza alafu o wanafiki wendo watata wa mitri tribune de Comores ari wango tukofanya jawo ari fari jawo haina buna bezi wa tukanza nti yangu ngendo na yi ngabo twabiyandi ngabo widzi ngabo mrohitso ngabo madarau abonge yabo ewe ujo parangu johenda ewe ujo tulangu jo paha titi kaza video bo tukufu ndi jonji harumeze vokali banga mjokanza ni parwa asibabu chaîne libre de Comores ikayao mi waste wanambia wakanza jihadisi ekangari ula wao rifungwa le majiji wabidi wari protege ele biala idirisa usingani wale wavoti wandu watunguwe Dr. Salim yarenge yani Kiazali wale wavoti Mahamudia hunde yarudi yani Kiazali wandu wao tipango abaki wadufanya beti zamanda izo ikabwa watuko firinga tuko budasa emajiji wabidi wali protege endera hunde banungu haruma ndugo za mafi yangu apulwao ele jeshi yabidi wali birilie waudo nda worifuma nurirendezo wanzao tida mimi abonge abo bismillah wa ala barakatillah ngarinjia harumeze voko auze vokali auze audio ikayao abantu bafikiri bantu riwaza umanadamu ngereje mdeke ipasara mbeza haki wapulwa masusu yende yakaunika zandrabu ketsono mdusha njibi yanga mwanzo ni itenga mjoteke ntutaba sikamro Mwenyezi Mungu izo zangu sha mdo tenda nikazenda bobure amobongo ntikaze mdonda bobure sheka mdu na tuparo mona na tuparo ndo hao hatopula jani menye haumria ni tahana harai ngonde yave kana wala ni drag abo izo za Mwenyezi Mungu hauno mpari sanga mina shwanga mdijo humzamis zondi zona kantana bebanu yokana ekati dolo mumru wallahi tisijua mimi ngamjota sama takfini hamba baada ya video za jiri njoutia ze audio bantuanza nikemle kemdunge ujeni ni hate swala mdujo wibunguza takfini hatoa
audio zabari e anfera ya Muradi na Ayuba zajiri usule bange ikayao wakomori pia waisa warambu wa Muradi kajaka harumele bange lita shaila pieji na tabu yenda fanyidwayo haizo tukufu yabo eke wajaka ulu hamadilo abo ilo tambi nanzo nambe yakane ekatinjia haruma fikira setwanalizeni tifanya ndongo yabo mjutsa hata ubanga mjufanya jabu ekantutsa au mngwani ifadhi yabo izo zinwati shamtina uba mndu nafasi wala mitina ukaza mndu ndabo ambia tuni kazanda bubura jabu kaka bondu wapula wajwani kasenda abo ngabo wapula wanifanya kana ntose komori bakuna ndongo ntsabacha unabonga msijusha mitwenda sasa ilo watunda abo tsikanzana mabieni bwa komori bana ili njoka sasa audio takfini haonesa makaulu makaulu yao hakaurongoza kusufa jihadi ile jeshi lokomori kabati mdu josoma hitima wambeukana wallahi kabati jeshi hunu ya paro fanywa rongoza tulazimu au sufa jihadi ambe wallahi ngamsoma hitima ba mimi mdu mshangu nge banu minja paro njadaoni mawandu ha wallahi ngamsoma hitima ba japaro la tainero ya hentinu japaro detourner tainero kabati ya josubuti ya some hitima mani yo bainge ngamjokana oti wandu wazao Mwenyezi Mungu nge waje wa mri ya bilindi banu eze audio za takfini zinu majawabu ya ndongo halafu wakambia usifaitia duka izoma detourne AFG eza usuze logement les anongo izo sont tipia izo ndongo wika yao ikaulazimi ike owandu wazelewa yauka wakati usufa jihadi ya ambilwa yauka takfini hede harejeza Muradi opirizo na Muradi yeti lola rumele bange shahao no ndo ndo hadis o ndo maishia harume list ya Juge Omar Zakari Ali Yaman Omar Said Omar o ndo wavumbula rumwe ya fera iyo emre avumbula rumalista amadi yo watu kaunti peni mdo para wandu wasoma hitima wadaza na bala hakamba ukana deja ngwendo zaho omahauja oba sango retraite monti ja wenji wa nda retraite ezabilu ba izamdu mshe bili izwanu wazijua ezara room de tourne ndaru izwanu wazijua ezane desa habari zambishi ya uso na majeshi anu wajwa kazo de zino za tambali yeyo ezilo ndabo ya bondasi emana zinu za kaula wanji e intelligence artificielle wo imwalimu ya tunda ya juo ko wandu wanunga abantu kada de mana kufanya sita kabati ujusubutia mtija haizo watukufu sikanza mo bien kana linu jawabu ele jawabu la ndugu hiti mwishia audio ndo ajia ukana na haramu wa Lukmani wo ingwanzo yani glisse wo ingwanzo ya ntaruma problem c'est konari la mwishia zana kwa hizo au kamjazishi ya rijwa urebi simila mwishia wakati takfini abe mna haramu wa Lukmani wo ingwanzo ya ntaruma problem au kamjazijua mparuishia evokali au kamjaishia ngo wakati yo bamanzo nitie ez evokali madi so ishia lingosi ya ukana banu kati banu haute wanu wandu majuji wanu ontipia procureur wajua ukawa hiba dhahabu wandu wa wafu wandu wa tolo mhazini kamishia takfini haba mna harama Lukmani ngwanzo yantaru ma problem yabonga boza tuongeza ya zipari sava shawandu wao nizo kwa tusubitu uzamba inde zabdala gwa majwanyo tipia ukadi nubwiti ili jouer au double sens kabati ya subitu uzamba na mwishele yao B52 au kam tuye shele ya ndema yu ya lo harume miji atu ya lengwa pia warumi lwao alafu mdo amba do bya ulwawa do waparso isimani do ba parso mzaze kadha atinzwa ando biba tola audio kadha ndema jawabu anduja mwabenu intelligence artificielle na muishilie Lukmani wazali mje muishilie takfini katiele mjora mbuwa zinungwa onizo pia shawajwa kana na ribudio msajata tiulilwa madagazo tiulilwa mutu tiulilwa faiswali
aimani habewa ho escadron harejei tondo na mifure harumasa kubeli eugere hulando Muhammad Ramadhani na takfini na wao pia wananyasiwa tomopilizo pia ngwatoro hama vinda na sak pupeli na torture waunga mjuka ukana rongo ni wasitiri ni wahifadhi wani mnuko sitiri hawo mdia walala yafanya mnanongo ya parihani ya parswani mnaibu shatilo wandu mdi hibi yao mdi ulili yao mdi fungi yao mdi dharau yo zezo tipi alafunga mparisoni mwamba iketi jai yunga mjoni rahitwa ngama ntoni mpariseni nikeka ni mlazani dongo na mwishilie emwana wa Azali izo ya redao za kautongeza takfini ya mna haramu wengu wanzu ya ntarma piesh wandu ya wapua uneza nongo pia wa ala barakatillah. Ok, c'est dit. Avant ali je balade la katimrumia fuadi hende wi sibori aja mbari arungondo tsoma onzo rione donc au c'est ya voilà mo que ya botena comme ça vous me dites santé à l'aise le fils la fu katia jorha pour checker le coding nge sincère arungondo soma haizo hauyo msonda yani le fils du criminel Azali chapanya handrawa ka mission halafungu puo wandu waje angwa tota hisama shana muda zemje mwishio ndo tuko vungulwa abo tena bwa tukufu na redede le nae leo kati tuko nana ramba kangarjo nana leo tuko sto fanya wani ujitia watu fanya to ngamjo kadamina damina mwanza wangu leo fuadi yaja bari mwanzo soma miti mimro masula yerishi shalan mauke yabo soneri tuko sto fanya wani ujitia watu fanya to yabo kumsa kati joro haya ushizo sibora johama mujitafanya mbavi shabote kama wasiru toka nabii shabaha kami hunu jantarperia mazazizi mambie umbeshe messagine ikarkarja kama election yo mafiti toka chini chifani shababar la ma election abo deja wandu pia ngonu chef d'état major wandu pia ngonu izi hazidren kwa pia bana mimi ntusi wa hata mehadisi des élections la tumuleza kama kakarja karma hadisi lilo tukachifanya demana baka après les élections lundi parce que le samedi le dimanche après pas lundi ntushida na bikam fanya intervention baka irondo ndi sabaze hazi bazer moza ndi so compliqué mais hazi zingi donc la madisi déjà madisi ratisi hai surtout côté sud câble de Lyon la Tazil Majou la Mangali shafanya matida na habia tabaka ya mbeshero na mumbeshe message mbeka ya rishakari mmoto mshero wangu jao hata usimbeleza na utambaka banaro mwanzo hila na ilopi la usimbeleza na usachombe mshirika kaka apofite uyahe kama mwanga ni objektivi injinziani sha na mtumbishe oi takfini do vumbu la ukana kaendo vumbu wa Lukmani na jua uke video yalo niyo ngabandu walo niyo ni yonge jo mkuta ya sheri usimbeleza na usachombe mshirika kaka apofite uyahe kama mwanga ni objektivi injinziani sha na mtumbishe mesa shoti vu chimubeleza na langu hata hayo mnakonambia kwa oshisha jamani mudia kamnike na mshia basa juja liamani ngurengoze information secret neze amini uniko Lukmani Balukmani uo dembuda juu hamada iliwa kwense takfini ngamona wa majuji wanu uliwa ubaki wa juji wanu wa hibeta habu ya wanu wa wana nyasi wa hafa na mundinde na mwishie ubeleza na usachombe
so mshirika kaka apofite uyahe akamwanga loni obchokiri injinziani sha namsumbisha mesa shotivu chimubetena langu hata ayo mnakonambia kwa oshisha jamani odi akamnike zaidi ni information hizo wala hizo kweli oshisha jamani ndio akamnike ya DCOP afu shabu yumba ide iwa jamani kunambia kwa bana ribode takfina kumwambia karibu Juge Aliamani ngumwambia okana uondu otakfini yakaumwambia ezi habari ngamonao hao ngamonao katila ya hema pesa wala muradi yakaunikiwa indianike Abdu Ismaila Zakaria omisamihuri daena Juge Aliamani humbuda juu waudu wakaunikiwa sainu lelonga mwishi yao lelo Waido upulu ana mwishidi watukufu. Ayo mnakonambia kwa oshisha jamani odi akamnike zaidi ni information hizo wala hizo kweli oshisha jamani ndio akamnike ya DCOP afu shabu yumba ide iwa jamani kunambia kwa bana ribode takfina kumwambia karibu una zindi shababa skota juste bato limbeshe message okay yati hanfi hatun tankudi bekaka tukiri ya yoga kusunda tranquille ngo shatim pakanda mia kaya utondo kudi mwaini juste tu atankudi banda kaya wa yengo nezo pia wange kaka mwanza endelee wala tena si watu ngasina video zao ngazota kudi kudi hizo ba na irana ile jeshi tailo ambao ngarielewa nao oile mwana wazali hambe katakfini so mwambi ya mruka mwambi ya ukandami be kaendo anzambe za hangu mibangunga mina video zahe ngarjo watankudi yabweke tsedo watankudi wongo wajo ukoza ngwajo enda na ira hanasi na mwishie ya mwiso inu na mwishie ya mwiso ide iwa jamani kunambia kwa bana ribode ide iwa jamani kunambia kwa bana ribode takfina kumwambia karibu una zindi shababa skota juste bato limbeshe message okay yati hanfi hatun tankudi bekaka tukiri ya yoga kusunda tranquille ngo shatim pakanda mia kaya utondo kudi mwaini juste tu atankudi banda kaya wa yengo nezo pia wange kaka mwanza endelee wala tena si watu ngasina video zao ngazota kudi nje kudi hizo ba na irana shawola mune system atai leo shawola na kati zara ule vukula wabaki mbili watukufu na mjiburanzi ngamona we je ilone ma juge ne majeshi wakaubidi wali protege no wakaubidi wali nikezi haki zatu inde mania Farida Mwalimu amwimbe baba mjoka umtiniani yadunga bontawe mnamba Farida Mwalimu homoroni baada Laila Wasedi Hasani umitami huli na Nazra homoroni ele zahalasi hanomeki emzate moroni yabo hedhabu yahe emana yatuliwa procureri ibidi ke harete ya onesi ya ukaza ngo zinu zithibitishiha habarua ha vokali ha audio ha izo tipia procureri katina haja ema journalisti wa hulwa mparisha Abdalla mwiti havumbuwa zahala husu edhabu amani dalaga wakati tuzivumbuwa hauka paroni kwa rubo kuume Farida Mwalimu hajara nzo usiku Nazira ya Parisi wa daina la ile Sidi Hasani watoro Farida Mwalimu ikaulazimu juhe immédiatement itoka ulazimu hata wajone mewa bo Farida Mwalimu
ubezara kwambia mjomko thahabu ya hanyu ba mimi mwanamshe Islamu mimi mwanamshe amanda anyi thahabu ya hanyu tsainu meki uonese ukana hubaeze vidi unetwaye meki bo farida mwalimu homoroni wemzate moroni amada we shakuja Josifanya hauka hurenge ya ukana kapati mahakama Komori ele jeshi tsalinu yode mana wafanya namna inu bo farida mwalimu udhara huo emzate bana mtata hao moroni ya hibiwe dhahabu wa Komori pia wazijuao shala ida katika fikiri ngojoro bo farida mwalimu ojuo mujahidi ngojuo Gerari waomengo ni mavoka wanda warengwa shawa korompewa ni mahakama ya Komori wananyasi wa ulo wa France 2018 atabasa kabati mahakama etabu inu hiba idepozo landi 2016 atabasa kartuni kiwayo ya bwandu wa mada wao na mnabi yebo wa Komori njo kazi ya mwiso na mnabi yebo wa Komori njo mkazi zane zeudie za mwiso wandu wanua jipanga niliswa sumu haunde mzinga haunifungwa hauni kazo ndrabo haina zicho uchiri no iliwa nteturisi shamtima hwenda mbwani inoyo henda yulu jana hindu abongeka mwedo mbwani wa miche ujo kanza ngujo ndunga utote kanza ngujo bakiyo shanga mwendo ngamwendo ntsure chedi ngoni bahitsi kanza no bumwe bano skwalelo bo farida mwalimu wallahi ngeli kana mahakama emeki jo balwa mfepirizo pia nyinyi hauka weiti mrumwizi ya tuenda renga shazi ndrongo boika yao mjamkonfie lwa dhahabu engojo udorenga bursu na mbena zinroni kawandu shakutubeza waliba ngoto ukado omoma ujo parisa problem uniko barnama jitsayo yoka omeki wasisi zaha emana wandu wanu watolo jao la ilangena nyumba wandu wakabo pia ngwana majumba emana mtwena mawasisi sema renge majumba yao hindi malibe dhahabu ya wandu emunyaba ngwa twende renge dhahabu ya hineze pia na hizo pia shamwana mshe moroni mzazaho moroni ya mkonfie ni dhahabu kabati alimu moroni kabati notable moroni kabati meri moroni kabati jiji moroni libela hizo jiji omari kabati alburadizo na Antoni mwambieni wa Komori ezile razinu wizo ngabo waisa watolo muhazini pia ngabo wanzo warengwa watilwa wanzo warengwa kairiba hizo sonti pia abwenge yabo ngamateni mwambieni kana mnabamba kasomeswa utunga mnabamba kadosomeswa utunga ngamilo tukoshanga siu ngamni ulilia au mnihibi mnidharaudi mnifanye jao wakadeje wa hafa wabihondo wa tunto wadrongo eskadro warije mabinda watunto la wataru masashe lebada imani wakadeje wa bagwa ndo watunto hula na hubini moroni mwa warenga mweda makawa wafe mataru mamikobe nitima jeshi kartina jeshi Komori nga sina wedi nga sina mavayu nga sina makriminali maudu watasina basoma hitima nje mwishiezi ndwachi Lukmani nende asome hitima bahe yambe Olanda mide na pangazili Olanda mide na kawa registre ho Olati Lukman Anduja mwabekana Olanda mide na fanye iyasha Olati Lukman Banu mteza oda nyamnyezi Mungu kakafiri lito amini Mungu ilade lijo amini msuhafu na hii al-iman ma waqara bil qalbi wa saddaqahu al-amal ganzo mwo kubali tondo zifanya makhatibu mlomi chini majua ukangabo mzati ya tulumi wagabo wana ulwa wahafa batoma kama randi 2018 atalelo amtuka uchama be farata wasiri farata secret wanufundi mifundo wa ulwa mifundo wa uliliwa mifundo wa uhibiwa mifundo wa ulapisiwa kamtona kangabo hafa ngabo atolwa muhazini ngabo atojwa breje bontichu ezo ntipi angizo bontichu une seconde watukufu nje mdese kwa majaya na mwishilia ya takfini tena inia nyumeni wadu jamambe ukana boifa harijao mimi ntumana nao butakfini hawadi ama na ujao institut ya nyoti pia releje shire gendarmerie remeki emajiji amtuona makatili mafujari madhalimu wale vina twabiabi de mana madaza na ruha madazimu tiba uso wa ikoni tambo msira juma wa baba wa ikoni wa baba hatumleze mali za msira juma wa ikoni msira juma wa ikoni ngeri kanzari wa mwe marano ulo makari joshinda ngeri kanzari fanya msihiri mwe marano wa makao emze mali za tola ikoni zijoshinda tiba uso wa ikoni tamba kamna ujwa wa ikoni mrenge maluzini mdo uliza wandu wori lumo pashia mo uliza wandu wa jimtodo fanya chao ngari jo fahiti manazibu yo ndio wanizaya wanilela tamba wa mitami ulika mna ujwa urendo sinema mtodo bala wa mwazini siwa hamama chui home tangani maluja
ya muliliani muti maulilwa Madagascar alafu mdole makoti mabaka mjoni kwa parachana mjoma zino mtsangalida nyino watatsanyo makoko hani yotile mitsami huli ya mbaya hangu funda buda mshahidi yotile ikoni ya hoa baya hangu weze hamadi neze sulaja neze masongu dina za abange mimi womde ya jambi lwani shetwane yifubani emdufikiri kwa ngo tuka ujanshangazi womru ya jambi lwa ya nyali wani shetwani ho yifubani no daha hani tukafikiri ngo chikomdejiza lingoni aina kati ya mfanya lila basi yenga mwize kwa unifonsi wanu mimi arumo mpira na muzi sebadru hamada bwana ola alo nikazaranza uche kabwa kaunipara atakamesha wodo mpira geji zedi nineda nasoma na mwishile takfini woi hamamna mfaume ya jayarikishi woi katina rongondi za duniani yafoniswa do witi do mafia do ulevi do upanyami eka uparisa jindu zaza iwa au baingeti jindi kwa to ulipashi ufanya fanyizo tuka shamna mwana wa doza mna mwana jafai na mna mwana wa jindi na hizo nsifanga tukaje tesa sisi ukamna mwana wa 16 au watoto wangu wanzo chao na mwishile takfini kwa komori tiero antima ezambishi habo ba ngamantoni protéger famille ya mna mwana mshewo bantu jwa terrorisewa sheindwaji ayunge video mwishi waje wasoma itima ya bilitsen na mpemru na jasoma itima paka tutote buri tena na mwishili ya dunga yao mwanadamu ya fungwa hasibabu ndizo ya kauzamba nyoti pia mzishia na mwishi kenjo ni mtilieni eza mwanadamu wewe nani anamkato jao makatunga umasna sita ngombe ndana amfrakira kwa tena amfrakira shabuda bina na pomjani ndio ndio pomjani comme commandant de la gendarmerie. La Michel mna warenga wale bange. Shulafanya mnata mojokano shulafanya katezi izambale wache yambale na karta yambale wasafi na karta ma sita sita major alafiri mwa skochiano tena ila shia babu lubanda birifanye misu shia lazima msomela kwa yabo ikakwatsi yabo parce que ikakwatsi yabo ritujwari duwe ri divise uivambe babo sawa sawa kabati hata namna bishofa wallahi tujorenga hindu mbinjolo kana mimi tujorenga nasir no nasir maudu kana fanya hiyo na bina swaiba Chungwa pamba ule bange wafanya mango wale walitemro na walango waliko wandu nini mimi jobele ndishasha Mido ko libali ya tika brigade de recherche. me prepare na katsa media no chlo prepare na kutoka manaba omwema ubuda leo jari shama ubuda na sheba simpare katwa samire na katsambi ولا لا ولا سوا kabanu israna ndio waona zindo jina za kiao sikia wale ndio mbio shaino ni la swani shahono bani la nzwana wote ni kanza yende nzwana kanza ani kanza yende mahala na wako wai kanza de maore pariswa maore bali wa jahumu jeshi wa jono wala pia na balabala tamitsangaya ewa baba hainu kango ninja ya mama fu sita Kamona wa mrumaoni ule jolunga bando duhuza na hunde mapesa wallah hazur nafanya siri kana maudu hela shababa kuna wakati namba za jioni shatim sana
au maudu amrengo mrabu sikiangali segonga sikuja avant sava uvuma katika wala pajanzia hata mamra avant sava uvuma parce que bale hadisi wala ukalkule wangu au kalkule wakamba nrabu zinjili wao atiambe kiso mono c'est kada da pejeni na yo en fait PGN AND escadron kamona hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ala fumdo shanga ukanga ya parswa ya uroya hafa ngabo ya fungwa ngabo ya rindo chao ntuitimizinu na muishilie ola yabidia mprotejeni ezakando za parihani hatena andwi chamambe inuna mnakadha tena akanga bo mndu yanere yandongo banu shazinu za uchamfundo nondo na abonga boze fami za ho andu wao eke umna mwana mshenda terroriseo ende ya hobola zesi papizo za hahe shawan wari rumao wari ulili yao wari hibi yao wari dharau yo na mwishilie non madima jono kaiho yambaya mimi ya mwanzo message iwasili pudi fahardin solo monsieur takpira ranzo urambiye amzio ya baba izo ilo ndongo za kichamfundo rondo shaizo takfini haba wodo abiduri protege takfinga na mapesa endalo le wana washewan baingo ujonda wafari yo bekada namnike uobanga mchoda nado mlisamba hindu ya bezea ya huwe kenge na bainge makume na miraru ekange na bainge makume na miraru ange na masheda enda bire wabia fundi ufanye fatawa umrie daraki shakuna ujwa kaulo langa wena mdumshe wendo aringe mnamutule na makume na miraru mahakume uruduche udobe avokali kem noe majakono kono ukenti udoba ukana watutu walio abasongo wanzo jao yo anduja mwabe inu vocalite inu intelligence ala barakatillah. C'est pas comme avant, allez, on doit kolo china ou plan imbavi, on a bieri, on a bouteille, chavasa, on Paris Samoto, on subutia do, il y a Wangali, en fait, il y a do usi sokana, élevé 50 000 francs. Yo a tort. Mais avasa manger pas ça, avasa namna moto hangula. Kashindia unibalia wana watoto tena riplane risterehi sha mimi mtingo angalia juste ndoi et kashindia tubalia wana watoto et avec ce que je lui donne eh ben elle s'arrange avec eux sha ale girila watoto aleo mtu a 16 ans ya usuti ya angalia odon wana watoto et avec ce que je lui donne eh ben elle s'arrange avec eux. Chale girila watoto leo mtu a 16 ans ya usuti ya angalia odo mbiokana moment de 50 000 aïe moto wa 16 ans nganywa sharishi ngamanzo 50 000 ilota hamachi namnabi hizo yo intelligence artificielle evale msamfanye ene ya intelligence artificielle bara mwitima ya fariki msamu beiti mane tahalili ya urake javuriwa damile na kauremeo na ndutu hama udu mwende mwabenga mzino chaliko batimele jeshi ne arme wanwana mbili ne mbaba mtima mtate mtima sabaka mumlazo ni mbanje ewu na mlinde mfomota mfumbili mwenele pele ola haro harumwana damu wanu hauka wanu omwoni wa sawa tuwa zajiripia wakautola wa isawa tola eze sinyetirizi sasi sinyela wandu tipia ngamfikiri wendu wendi ti uliliwa ti fungiwa ti dharauliwa awenge wanuti wandu wakani wabe nafasi haruma dakantima ngabo manama mtukufu toi ya Johanza ya njie haruma kauludima ya lambeban kairiri mdenge 1 seconde bawe mndu muhimu samahani watukufu Simbeshe invitation
Rudi unere mwanama wanere invitation bana basa. Unere we mwanama wanere invitation bana basa. Chantu kanzani mwambie ni yauka na mnambili directrice executive wa Hemeki Moroni. Yauka hamadagazo na mutu na faiswani kwa na jawrejei. Nyezi muna janlike wa isanga ombe boni garjo wana na ombe boni hale yu. Ay Farida Madimu mjini Moroni ulo dhamana wa Hemeki. Mtazi mwenye dhahabu ze shughuli zinu gezijao ngamtoze dhahabu mwende mradi katsu kwa mfano nchini. Amlilo shikoto ndekisa mbuni mwanama mtukufu shujaa wa Twania fundi watu Dr. Mohamed Shah wala mumbi mtukufu wa Mbeni wanilia wa Komori kaya wade wa mani wajitolea uonesi ya ukangabo neama inchi idogo ntitu hatu wandu wahono mjinga ngabo ambao lingeru milonga ambao keturu milonga ngamu wa Komori wajue haki ya ungio na babi riuliliwa miongoni mwa wandu waranganyiwa do mjini hao wazaliwa fundi watu mtukufu Ahmed Wadani ha angamiziwa umjua Mbeni wakauswali yae kairiwa hezumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanjilo waranganyiwa kana ujua heda bonti hatu miongoni mwawe baho lelo wala wabidi waribirilie rema juge rema hakimu rele jeshi wabidi waribirilie warinikeze haki za hatu wamfili hana bange na urahitsa na tabiyami na ndrabo kwa wanu vinyo kwa tuji kontrole tujua ego fikirije eza mishi hao neza mishi hao zinu na kablia elikatili na zali ita engo joambi wa Komori habari holiho lezajiri mukhtasar mufidi mwana Dr. Mohamed Shah jeruna ne haraka idinila mwezi aturi rengeze tafadhali Rafika papa hizo kashigara baby shoni mukonite papa hizo kashi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samahani ba ndabona sana joto wanu bona mafahari dini ndeze jitaidu zifanyao neze diskuru zifanyao kao izo tika uzifanya haku mwandoni wa 2019 handani rane janja warima yatsongezana tahanirongowe azali baba Lukmani na msaidie na mbayo la affaires étrangères ministre wa affaires étrangères waja mahalani wakao sirengwa tikafanya hazio wakao tikati responsabilizewa na delegation au des délégations za kazaje wa harimo conference tikati alafu l'hôtel principal yohamba Intercontinental Grand Hotel Yokohama ndio hema rais pakayabo cha ungwa hivenze rais alafu wazalam tour ya l'hôtel hiyo donc waka l'hôtel nne wakao dio wakao irenge marais manroaji donc bon si undubahati tiono rais Senegal shakarija hadisi shasionabo ya Kauvira ndaine protocol chati hadisi damine protocol wa Iwandani nana garde koro wa principal barakallahu fik sasa nione sekaya yani namwangalie khatwari iliyo harmenti ya tukaleo wandoa wasuli daraja wandoa wasuli daraja ya ukaya Mukrima sorry no daraja kaleo rezo ya doktori besengu deplace na msamihi bangu deplace banga mishiao oana ukaila ikamhemu barika humlinda wayaona na neema dhamana ne maraisi wanu ya waone se khatwari lormenti ya hatu nele katili la rengensi ya hatu amonge abo ikamhimu hotorenga bainge kalima dima la hahe watukufu eka kaja shinda ya njia ngarjo kanza riparwa riuziswa masuala doktor ngarjo ujua uhati jeri onane haruma mpango mraji eka kaja
shindara mparisa yabo do mabiani risala na ndana ibeha uhusu Farida Mwalimu, uhusu maulama wa Komori, uhusu nyima gamana wa siasa ngamonawe sarihunda ngamonawe sirihundao mdaza azali haisahan filiha neze mbade zahe famia hahe ngena utungu kabati msomo, kabati maji, kabati mwenji, kabati msomo, kabati unono, kabati mahakama, kabati twamaya wakomori wa ulili wa Tanzania pia wenji wafu wasangwa fomo barini wasangwa tumovurizo tisimani ezana wezo tipi ya zidubu narishilie Dr. Mohamed Cham izoboko dizo ya ziensh au ya ziparisa dijo ukazaki fuatu kufunga mjoni Samir. Izo rawahira zirenga hate mtukufu ya Tanzania banu ya zonese ndoka haonana na madhamana wabali ya Basiru Jomaifai ikayao de raisi wa Senegali hakaumonesa ezembine zango boko dezijirisi wa ogonsi juhatu abonge yome ngoni mwesha tongeza lelo Dr. Tsoyi Ngwanzo ya rudia njie une minute ba Dr. Harudi Ngonjio baba la banda wanjie apelindwa ji tafadhali Dr. Ngambo wakwezi saru haba wandu wa wenji Ngwanzo hushiliye kwezi mtukufu tikaanza nambe hatwarensi ya hatu ijihundao za nyakati zino rawe jawaswili undauka obahusu ya hera isi wa Senegali waambio wando hahe hatari ya mrensi ya hatu endelea kwezi no njanji ya isuje ukayo wakati ukamfubi sha tionana ne chef du protocole bon ngahibenze tikanze kan wajojore ngababisa mafoto comme ça sha wakati koja uruhusu ukaoblige wabeze warohe bon eza husunga bo vice président mon libi ukawo tionana directement sha karijanje harma suje nane ministre des étrangères mon libi on a hadisi face à face comme ça avec le ministre de l'environnement na ministre wa sa ya directeur na ma technicien muhimu wa husuze ministeri hizo. Donc c'est à dire que bon azina kufanya harimwa etikadi tikana occasion ya ukaya en réalité ili wanruanu wale wanazifikira za kifavalo za kikukuru na indiniza halezi la 50 60 ze coup d'état no rengapati hamvu ze conséquences wanduwazi hundrao kaya en réalité mbabanu nji hundrao neze occasion lonizo yakausta ikikenga msediensi yangu lewa mji hundo damina wandu waji na mwanama wandu wa konsuar mamjilisi mazima yani tsanza tanso mmoni ukaleo kufari banuko landu jomana kisiasa shabondo ndiwa wasudaraja arijai shilansi liende mjini nazaliwa la violo nasho hangu no watata hangu ye nombro ya hoa nasho mbeni watata hangu wa mbeni wa violewa kwa ja violewa ni Israeli bali hama Israeli kwa viole ma Palestinien shangwa wao wafanyo shakwa tu wa viole yani kwa tufajaze ngozi shende ya mkini shie ariwa Komori sibahi wajikaze ndabo kaosila wendo mjini nazali kabla yabo wende tuchi kabla yabo wende shomoni kabla yabo shomahala wasubuti wafanyeza wende warengo nasho hangu no watata hangu wafio pepre nombre itimizive wea ngabo avoka yahenda yafanya junduo bongwa hivenze abo wazi tusubuti wamba waviolewa kwa tusubuti wazamba she a peu près ekanga mwesheleo wanasho hangu no watizangu wavio leo watimizi dans le 20 watimizi 20 hea abo ujokaze nyumba zenda zo molwa nezahabu za rengwa itimizi jana uhea donc alafu banga bo mwanamatsuo mmaja simonongu do hea uharimwa yambie banu wemru wa rezo sosio bahisha atikausta ikike wende hono msedie nazali kaya ekaye yeye animvumbo yeye bongo jaji nani namro jina
hajojua ya jusema tu ya wangalie watu wa decision kama jaichi wala waenda ha ordre na banusisi ngasi sur certain ya ordre yoketina hatambata ba farq ya behaye ordre ya ubehale jaichi ila vio na shohangu watata hangu wende wamenye so nyumba za mbeni muhatu pia shimeji wangu sana sumani wonge na mahamengo mshenda ya ka ministre ya ringo timba kufuru izo c'est incroyable même hata ema Israeli contre les Palestiniens Hasana Sumani waziri mzamani wako wasambi hajafara nsanyumeni banu samahani docteur wa mvumbu wabo abasa ministre yako wakati wasambi Hasana Sumani hakafara nsabanu womze wahangu midena kaumbalia yakaunonesezo nokoza mhura pia bahata ledito limenye hatandibu na shuma yakauremo asho tikanae emwana hede yandaye mbalia kwa ranina na kaubalia mzee wahe ndomo l'hôpital Mwenyezi Mungu mniko murimle hanonesema sikitifu ya kado ya mhunda ni namna ya rendwa leje shila zali endelea ba utanzania confirme uke mzee wo hakafara saban sikada mina yembile na kaudombalia endelea kwezi ola demze wa hatundo harimwa zifamiza hatumdu vamana mdu bokao yani ni wakati simri ya sakomore yake nsidaina yafanya tambanongo zetwabia zila hizo amfikiri abantu batsingo bon yoko elize ze analizuzi fanyao kawo inguvu robange wo inguvu njo bange wanawatiti izo ntinti izo zitondo zititi par rapport yokale azaliwa en personne tout le monde est au courant azali en personne de akaudirige ze activités za mbeni za kwenda za viole wanasho hangu no wataza hangu nana zenuko za kufanya hizo na muziki entourage azali en personne de akaudirige opération donc ikale azali en personne mbabali kwa en personne de akaudirige hata yeye izo mirongo zilo confirme azali ngwa ebanu kama jafa hata mrunga mzima ona izo ntajwanga jao. Moi je suis un académicien, tout ce que je dis je confirme que c'est vrai na mwede mosi entourage ya azali wajua mbokezo kweli bano bakabajafa mtu hata puisque bon rwari mazebali na watu wafumwa shazali emasikitifia lonio jusqu'à maintenant batu fawano leo kauja univumbulia bo bande mana nsodunga se direct za hao puisque mimi sangami j'ai pas besoin tout ça ni jouer ndongo za sate na mrado confirmer ya kariwo yijao au yemu no ça c'était au fond ça c'est autre puisque sisi ngaridungao izo deze dominiza zengo zijiriyo hari mazingile mengu pia yo muhambiyo shele sikanda mi na ambassadeur ngongoni mwema ambassadeur ntu wavumbua wahe walo harmwensinu sikanda mi nawe na hiyo katina mwambia ukaya ye mdurumwensi ya hatu leo habe hawandu sina ambassadeur alepe Afrika wende mjini nazaliwa wende waranganya nyumba za timizi janohe wamba jana mengomine jana na mengomine warudiwa bize dhahabu warudiwa viole ya ambassadeur waremanisi ni kama mbe armani vertige wameje la pita no ano wende mozo banwe sati ona banuye ministre d'etat wa Japo uo devo amana ohetikadi uo nduo azali yaonana naye Nairobi uo nduo yadungana ne secret devo ana wakao yedo Mr. Yano c'est la uyende point clé de organisateur principal wa hetikadi usiku za pia zile zafanywa pia terema mafoto ya pia timtimia namwambia azali mafoto ya jiri mbelika ribala hende choroni aribala komerula chuchoro ningufanyo zenongo yazifanya pia ngazi julao Japan hamada hozi julao Turki gujodo zunguliwa ni kwa natohole shari mbloke wanandongo ya jodo ni kiwa wao iwao waondongo izondongo za kijapo shawe sangwa mjua ewe mrindini mafoto ya ala neze kufuru zati wa mberizila pia tizi transfer ministre d'etat na mwambio kayano sa haone mafoto ya la pia
ukati yanzio yatoe ordro azali. Bravo, bravo, bravo. Wazijuao. Donc, abatsikanza nambe ukaye banu hazisa banu bo problemu ili yobo faridini. Dabo yani ze daraja za utsimba kufuru za wasili daraja hamanda ila halafu leo balomba bizanzia zoka leo waandu wasise serikali ndi hamanda ila ridona la kile si diaspora raraya leo wandu wawasili daraja hamanda inu diaspora rijojoziyo kaketina ruhusa yo kamrase komorafa nyada ketina ruhusa yo mrube hama pesa komori baadi o wandu waduhazi wa 90 yo fikira na Januari 2019 tione sasa plapia sha anafungushwa ngwa biro ndo efanya mashughuli no ve hama pesa nabo wandu sisi diaspora wasi rijo shidari bloke mbaba Lukmani wala sha wandu ngendo wenda we mama wefanya mashughuli no ve hase containeri no niko wandu wenda wele bure no wana sijana la fando ndo ambari wa mobilisation wandu wasile komo wasoma bareni c'est impossible donc bo fardini banweza kausekizifanyiwa habadeno atenda habanu hodamba oyafanja oyafambo kama mimi ntutandongo za na banu mimi zenongo zambo izuka suna bamba ndongo puisque za jiri mjini hatu c'est suffisant c'est trop wakomaru hamba ntisifilwa bora batizini tiwo donc voilà ntwanza abongo jodamba ndwa jina zenongo za hoya fanjaro ya uzubange tijindi lipurumwasi ergenzitu abonge umushikila uliyo evanu si diaspora si wandu rajoshinda riundenzio harimwe ndrongo yinu ibana garanzo ngo hindi emma wakati ra discute ya proposition ya haja yo kanalizia ritibe hema pesa komori na rizia ze conteneurs pendant un an au maximum krafangwa biro ja hunu ejo ambari ngwa ngo azali we sakomori wende wefanya mashughuli wandu aloe hongo alao ondora hana sisi robonze halafu ndo mungu ajoso mabareni to faridi karitafadhali Mwenyezi Mungu bo nsuzi za barna majizao zehazi zafanyiwa uharimwe diaspora hena mrulo bonze rakubaliana ramsisaza libeyo kalichoshira rimsise rakubaliana harimwa mwaha batike mrujozi ya pipalaria likomori rakubaliana ukakabatina shughuli kabatina ruhusa ukando afanye mashughuli rakubaliana ukaya bongarizia ungari blokeo baba nusentipia wanresa wanjio harimwa namna yokaleo wandu wende wakenansi ya kweli bose abo sideri wandu rilo nansi ya kifavalu harmule mengu hakika maraba ona dasi diaspora bufahari siderara ya riharara sitazali alafu wangu wafanyuna afikiwa yambari aringwanzo wasisazali wende wafanya mashughuli komori wende webehema pesa komori na bo yunane c'est suffisant ok ekonomi ya komori yunda sideri lo niyo ni babianja ya mungu arengao wafanyezo wanzao chema pesa ya sauko ya lokomori ya undasi tukafusisiri haraya doktor hazi na zifanyiwa harimwe kwa hiyo mkana baraka marhaba menji doktor izo wazone sayabo banu ngabondwa dungo wona chati lemewa bansila hazi na banda unakahuja abo mkana baraka sana kairi abatikanzani hujibu swala tima basi ela husu inu ya misafara banu tinaombeza personnel za hangu zoda honi namna hizo no wazinu shabanu tisikomori kado ya mwisoti wano misaja jamiji na malira zibeha wabeha 70000 zendeza tema jikoni wafanywa pare neza ngo hizo tendeta benza bari banu msiri uneze mali wa baba tunezo pia wakazuki wangu kwamba mfa dazeke mwazo kena muambela sayaba unuka batimu ngoto jona mruwa numrongoza entwabila renga mvio ende Tanzania balango lya ukulie pamnduki chaskanza na bendi banu non seulement ya uka owandu ngariba lao se mali rombe zenonge zondonai rondaro wani kashaba na basa kwa tutori wasa angalize twabia za diaspora isafara lelo komori ze biezali enamna watreto wa aeroporo watota pirula ze bagage ke tuenda izo wa hundrazo pia ngo na ro na wengo wenji wabwa yike abajenda yingede amengo yafa alafoke wale wafanya ole boti mndungu ambo ya hema endeleyo yanu maendeleo nda yabi emapesa tunga miarenga miani ke wandu watubiri liye miji hapa parce que emana balo shenzino na haramu dabo bato police birilia ezelo zo tipia no message cha bopia udugu ngo tuko dirisiwa almuradinga muhambio ya uka ngabo bandi ya wandu washashiri nongo nao ekabana taiho nguka charitole yae ngarjo jitsungua
rambilane kweli nami tisanga mjo wandu walua kweli wahembwa na inu no watu wa kweli vanungo tona mrajani media kamnika jao mjeda nafanya jao kamnika jao basinga mweza hemdo kati unika mrundo mumzinga mimi rahutenda wa wazadi haina mtu yaelewa senongo da utozia kartuwa beshe amba hindu ni mdu wenda mumzini yano mpishi angena mwede machifanyia mmone shabane hati ya zalinda si abonga wena rezonga mhangario 1000% na siye kerifani bainge tindo ukari linde mwaha bainge nusu ya vacances bainge December wanu ijao wanu ekaka wajenda conteneur ekaka wajenda wanu wadu jwe valori ya hatu shakar na uparu jo stay hiba ukasi kartu jistay gerjenu nemdari stay abunga mushukurio nizo waone sayabo haina mwenza imani ngurambuo emana doctori ya lona utungu diso ya rendo azo mbeni wakosome maulida na izo nizo na rendo azo ikoni hama bombo ya magaru nso ya ya ndovi ngamdulina bie Farida Mwalimu kantina shindo rejeza Madagazo na mutu na Faisal na Salimu na Muslimu na Aimani no wadungana pale na onti pia shedahabu ya wandu kairibo Farida Mwalimu ure Mwenyezi Mungu bawe ule directrice bakuna udwa udofanya kado udoto wa bourse udoto wa mbe udoto wa zinroni kawandu na we utoka institute ikayao urengeto amana uyesheleye baba abasa wedo utwanza utoweze maliza wandu na izoti za kujamba urumo no poshoni sha ino institut ya confier lamba hindu uja uhundua renge bahindu ya wandu uparisa makiritasi uparisa dhahabu ya hulwa ikawbido wambe na mje rijuheru dungane wende watungue dhahabu rilibe pesa heze gramu warenga abalari utongeza hula tamsafara upuwa bie urenge mavoka sihele fumvulinu ngari utaosama Sheka Farida Mwalimu wafanya namna hiyo abudungo nzia ya Nazirabu Farida Mwalimu udungo nzia ya Laila udungo nzia ya Abdu Mnanyunyi ebanu ngwanzo mbadaho abasadu paro Mnanyunyi ahungo baki ukafarida wa Mwalimu Jusu zondi zona kanzani mwambie kwezi karadi uishie zangu wakondi zora hambia ngojo jitwa eka kuja veza wasaidie dhahabu ya wandu kujamba ulive mapesa yao poshoni ngojo jitwa Farida Mwalimu kuri Mwenyezi Mungu warejese mtate we dhahabu yahe ni wandu wahe mahakama kambeze haraka sambanga mparwa ni chez libre de Komori aruma 19h30 na misi wambia nukanga miujenini ngamina zuki wangu fundi wangu mtukufu na mrenga mate kavan abongea bukairi likaze kifuban basi kanza mjua ndo ariruma o Mwenyezi Mungu jo mtukuzani yari ni keheri sha kabati ujori rejeza lingoni bwa tukufu wakamba ukana valanga lida zao haunga rifanyo sinema si ko ujori rejeza lingoni paka rihundu edaule haki baisho de shari hansiba karina uba nafasi makatili wariulilia warifungulia warihidia waridarau hizo ndizo rakanzari mwambieni na mwambese dumwaba Mwenyezi Mungu ndo norijibu waliho de situation ya hundra wanadamu wanu ngwani shanga zao na wende wajua ya ukana watiti tila ikoni na mitabi huli nabo iyo miti ya bahari na mduka dusome sanfie na mnabidi yenshobarini kabatu John Shangaza ngamu mlindoni rahunura hiyo sharaidi kamjarejezo wa Komorisi haki za hao mahakama ya wandu hafano zemiliari za hibano wandu mawafungwa mawapuliliano walo mwenzi wareje azaliwa ransensi hatu tina huba nafasi wandu wa uloda